Shanghai Cooperation Organization Summit 2025 yaberaga i Tianjin mu Bushinwa. Ni inama mpuzamahanga yamaze gusozwa, ariko imyanzuro y'iyi nama irafatwa nka threat ku bihugu by'uburengerazuba. N'abasesenguzi baravuga bati iyi myanzuro niramuka ikurikijwe nk'uko yafashwe ifatwa n'abakuru b'ibihugu bari bitabiriye iyi nama, bati ak'uburengerazuba karaba kashobotse. Ni imyanzuro rero ikomeye tugiye gucamo. Abasesenguzi bamwe bavuga bati uburengerazuba manda yabwo yararangiye, ubu isi igezweho ni isi ya multipolar world order, aho itegeko cyangwa uko isi igomba kuyoborwa ibihugu byose bikomeye bigomba kubigiramo uruhare, bitari Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi gusa, kuko Uburayi buriya nta n'ubwo bubara, kubera ko European Union ifatwa nka koloni y'Abanyamerika. Ni nk'aho burya Abanyamerika aribo bagena buri kimwe cyose Abanyaburayi bagomba gukora. Umwanzuro wa mbere twihuse wafatiwe muri iyi nama ni ugushyigikira ubwiyunge mu bihugu binyamuryango bya Shanghai Cooperation Organization. Ibihugu bikimara gusuzuma inyito y'Ubuhinde cyangwa ni slogan, intego y'Ubuhinde bwazanye muri iyi nama, intego bise One Earth, One Family, One Future. Ni ukuvuga ngo isi imwe, umuryango umwe, ejo hazaza hamwe. Iyi nyito y'Ubuhinde bayikoreye ubugurangingo, basanga ari inyito nziza ikwiye, kubera ko ni inyito cyangwa se ni moto, ni nk'ikirangantego gikangurira ibihugu binyamuryango ubufatanye, kubanirana ndetse n'iterambere hagati y'ibi bihugu. Ubufatanye, kubanirana n'iterambere rero riraba ryiganje muri ibi bihugu ko ari agahato gufatanya kugira ngo bagire imbaraga zihangana n'ibihugu bindi bisigaye by'i Burayi na Amerika. Kubanirana kandi birigaragaza, nta muntu uyobewe amakimbirane yagiye aranga Abashinwa n'Abahinde hato na hato bapfa imipaka. Ariko kuva izi tarifu za Donald Trump bazishyira ku Buhinde, Ubuhinde bashaka nk'aho bakoroniza bakabugira igihugu, mbese nk'uko Korea y'Amajyepfo imeze, ku buryo imyanzuro yose Ubuhinde buzajya bufata akaboko ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kuba karimo. Ubu Buhinde rero bwarabyanze. Abanyamerika bashaka kugira inganda, kugira imikoranire mu buhinzi, yewe n'inyongeramusaruro, ikoranabuhanga ryose bakarihabwa n'Abanyamerika, ndetse Abanyamerika bagashyirayo na military base. Ariko Ubuhinde bwarabyanze, bwanga diri iyo ariyo yose igaragaza nk'aho bakoze ariko ku nyungu cyane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi akaba ari byo byanatumye Donald Trump ashyiraho ibihano. Biriya bihano byaciye mu cyo bise tarifu. Ariko aya makimbirane y'Ubuhinde na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi araza mbere gatoya, mbere y'uko Ubuhinde bujya muri BRICS. Burya ni uko bwari bumaze kubona ko Amerika atari umufatanyabikorwa nk'igihugu cy'Ubuhinde cyakwizera, kubera ko hari ingero nyinshi aho Amerika yagiye ibeshya ibihugu ko bari gukorana, ariko umukuru ugasanga ni inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri imbere kurenza inyungu z'ibyo bihugu. Uko rero gushyira hamwe kw'ibihugu bikibagirwa ibi bitanya, ahubwo bigashyigikira kwa kubanirana, ubufatanye n'iterambere, kugira ngo byikize umwanzi umwe bifite ushaka kubayoboza igitugu, kuyobora isi yose mu buryo bw'igitugu. Umwanzi akaba ari uburengerazuba. Nicyo kintu ubona ko ibihugu byari biteraniye mu muryango wa ASEAN bishyize imbere. Ntawatekereza ko Pakistan n'Ubuhinde byakwicarana, kandi muri iyi minsi hashize iminsi bigabanaho ibitero, ndetse ibitero byari bikomeye, byari iby'amamisire, hakaba harapfuye n'abantu batari bake. Ariko ibi byose baremera bakabirenzaho, kubera ko umwanzi basa naho bahanganye
ari umwe. Ingingo ya kabiri rero y'umwanzuro wafatiwe muri iyi nama ni uguteza imbere ubufatanye mu rwego rw'ubukungu mu bihugu binyamuryango bya SCO. Muri iyi nama Putin yatanze igitekerezo cy'ubufatanye yise joint bonds. Joint bonds ni ugusangira za mpapuro mpeshamwenda, ibihugu bikoroherana, igihugu gifite amafaranga kikabasha kuguriza ikindi ariko biciye muri izi mpapuro mpeshamwenda. Ndetse yongera atanga igitekerezo cyo gusangira ikoranabuhanga ryishyurana mu byo bise payment infrastructure. Intego z'igitekerezo cya Vladimir Putin ni ukugabanya gukoresha amafaranga y'amahanga no kugerageza kwigobotora influence y'ibihugu by'uburengerazuba. Barashaka ikintu cya mbere guca muri ibi bihugu gukoresha amadolari ndetse n'amayero, kandi niyo ntwaro ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikangisha ibihugu bitandukanye. Kuba amadolari akoreshwa henshi ku isi ni mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko iyo exchange, utwo dupusiyeri uhindura mu madolari ikintu ugiye kugura, amadolari arushaho gukoreshwa cyane, kandi inyungu z'iryo vunja n'ivunjisha burya zifatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho zakabaye zifatwa n'ibyo bihugu nabyo bifite amafaranga kandi bikaba ari ibihugu bikomeye. Umwanzuro wa gatatu ujyanye n'uyu mwanzuro wa kabiri, we ni umwanzuro ukomeye cyane, ari umwanzuro wo gushinga banki ya Shanghai Cooperation Organization. Banzuye gushinga banki y'uyu muryango. Iyi banki rero izafasha byinshi mu bihugu bitari bikomeye cyane, uretse yenda Ubushinwa, Uburusiya n'Ubuhinde, harimo ibindi bihugu nabyo ubwabyo byari bizengerejwe na World Bank ndetse na IMF. Iyi banki rero igiye guhangana na World Bank, ihangane na IMF, aricyo kintu gikomeye kandi yari intwaro y'ibihugu by'uburengerazuba. Ku ikubitiro rero kuri uyu mwanzuro, Ubushinwa bwahise bwemera ko buzatanga miliyari 10 z'amayuwani, zingana na miliyari 1.4 z'amadolari nk'umusanzu muri iyi banki, ndetse nanone bugatanga na miliyari 2 z'amayuwani angana na miliyoni 280 z'amadolari kugira ngo bateze imbere ubufatanye. Urumva, hamwe azaba ari inkunga yo kuzamura ibihugu, izi miliyari 2 z'amayuwani, mu gihe miliyari 10 z'amayuwani zizatangirana n'iyi banki Ubushinwa bwemeye gutanga, ari nk'umusanzu wo kugira ngo banki itangire ifite amafaranga, ku buryo ihita itangira gukora n'igihugu kinyamuryango kizashaka inguzanyo cyangwa amafaranga kizabona amafaranga mu buryo bworoshye. Iki ni ikintu gikomeye, kuko niba biriya bihugu byo muri Aziya yo hagati, ni inama ni Shanghai Cooperation Organization igizwe n'ibihugu 10, ariko iyi nama yari yitabiriwe n'ibihugu 20 kandi byose byakiriye ibitekerezo. Ni ukuvuga ko hafi y'ibyo bihugu byose ntabwo bizongera kujya muri World Bank cyangwa muri IMF. Ni ukuvuga ngo IMF izasigara iciriritse, mu by'ukuri izasigara ibereyeho Afurika yonyine, kandi na Afurika uko iminsi ishira indi igataha niko izagenda ihumuka gake gake. Umwanzuro wa kane ni ukwiyubaka k'ubuyobozi bw'isi. Ni ku gitekerezo cy'ijambo rya Putin yavuze mu bakuru b'igihugu, aho yavugaga ko isi ikeneye umurongo mugari, sisiteme nshya iyiyobora, atari sisiteme y'ibihugu by'uburengerazuba gusa. Iyi sisiteme ariyo bita multipolar world,
multipolar world order ni uko isi iyoborwa ariko nanone hagendewe ku bihugu byose bifite ijambo, ikizanye igitekerezo bikabanza bikabyumvikanaho, bitari nk'uko byari bimeze, kubera ko wasangaga ibyemezo byose byafatwaga byabaga ari ibyemezo byazanywe cyangwa biri mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari by'Uburayi. Kuba rero Ubushinwa ni igihugu gikomeye, Uburusiya ni igihugu gikomeye, n'Ubuhinde ntabwo ari igihugu gitoya, kuba nabyo biri guharanira ijambo kandi ubukungu bw'ibyo bihugu bubyemerera kugira ijambo ndetse no guhangana n'ibihugu by'uburengerazuba. Uyu mwanzuro rero ni threat ku bihugu by'uburengerazuba kuko bitazongera gufata umwanzuro ku bigomba gukorerwa isi ari byonyine, kubera ko Ubushinwa, Uburusiya, Ubuhinde n'ibindi bihugu yewe tutirengagije Iran, kubera ko nayo iri muri Shanghai Cooperation Organization. Undi mwanzuro rero wa gatanu ni uguteza imbere gahunda zijyanye n'amahoro n'ikoranabuhanga. Muri uyu mwanzuro, mu guteza imbere gahunda zijyanye n'amahoro, harimo icya mbere mu gukora ibishoboka byose bakirinda ndetse bakanarwanya iterabwoba, ndetse bakubaka ikoranabuhanga rikomeye ku buryo nta gihugu kinyamuryango kizaba mu kuri cyarasigaye inyuma mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rikazafasha mu gucunga umutekano, security, connectivity, muri kwa guhanahana amakuru biciye muri iryo koranabuhanga, ndetse na opportunity, haba guhanga udushya, haba guhanga akazi, ndetse no kugira byinshi bivumburwa biteza imbere abaturage b'ibihugu binyamuryango. Uyu nawo ni umwanzuro wundi wafashwe. Iyi myanzuro rero yose ikaba ihuye na cya kindi cyitwa gahunda nshya yita ku miyoborere y'isi, kuko ibi byose babigezeho ibihugu bitakibasha kujya gufata amadeni muri World Bank, muri IMF yabisigaye ibereyeho nde, tuvuga ngo yabisigaye ibereyeho Afurika nk'uko nabivugaga, kandi icyo bashaka kwigenga cyane, kandi na Afurika nayo ibihugu bikomeye ntabwo byayirengagije, kubera ko aho Umunyamerika ari burya Umurusiya n'Umushinwa baba bahari. Impinduramatwara rero mu miyoborere y'isi ni ikintu cyatangiye kandi haciyeho iminsi. Nta muntu wari uzi ko Iran yakwihagararaho ku rwego yabikoze, ariko ibyo byose byarabaye, byagaragaje ko burya Amerika n'abambari bayo badakomeye ku rwego abantu ndetse n'ibihugu babatinyagamo. N'utundi rero twabaye muri iyi nama, Modi w'Ubuhinde ndetse na Putin Uburusiya bakimara guhura na Xi Jinping bagirana ibiganiro berekeza aho iyi summit yabereye. Iyi nama, Modi na Putin bagiye mu modoka imwe rwose baganira, ubona ko ari abantu bafitanye urugwiro. Modi aranabipostinga avuga ko baganiraga ibintu bijyanye n'imikoranire ndetse n'ubukungu hagati y'ibihugu byombi, kikaba ari ikintu cyiza. Wareba n'uburyo Modi yakiriwe nanone na Xi Jinping, ukabona ko ari ikintu cyiza. Ubundi byari bizwi ko Putin ari we wakirwa agahabwa icyubahiro kirenze icy'abandi, ariko byagaragaye ko uko Putin yakiriwe ari nako Modi nawe yakiriwe. Ibi byongera gushimangira ubuhangange bw'Ubuhinde. Kuba rero Ubuhinde busa naho bwigumiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukavuga buti tugishaka gukomeza gutegekwa namwe, iki ni ikimenyetso ko Abahinde nabo bibona ku rundi rwego rwo gukomera kandi bashaka kwegereraho, batagishaka undi muntu ubayobora kandi ngo bagendere ku bitekerezo bye. Hagati aho nanone
muri iyi nama habuzemo umuntu umwe ukomeye, ari we Kim Jong-un, perezida wa Korea y'Amajyaruguru. Ni ibintu byatunguye abantu muri iyi nama, bati se Kim Jong-un kubera iki atagaragaye muri iyi nama, ko ari cyo gikomerezwa muri Aziya cyasigaye? Ese ni ukubera ko Korea y'Amajyaruguru itari mu mujyi umwe n'ibihugu bindi? Igisubizo ni oya. Umuyobozi wa Korea igihe habaga iyi nama ya Shanghai Cooperation Organization, we yari umuhango wo kunamira abasirikare ba Korea y'Amajyaruguru baguye mu rugamba Uburusiya buhanganyemo na Ukraine. Ni umuhango ndetse ari n'akavideo kaciye kuri televiziyo y'igihugu ya Korea y'Amajyaruguru kagaragaza Kim Jong-un rwose babaye ari kumwe n'imiryango y'abasirikare bapfiriye mu rugamba, kandi Kim Jong-un yijeje iyi miryango y'abasirikare baguye mu ntambara ko igihugu kizayifasha uko gishoboye, ko nta munyamuryango w'umusirikare waguye muri Ukraine uzabaho nabi kandi igihugu gihari. Kim Jong-un rero yijeje imiryango y'abasirikare ubuzima bwiza, ngo kubera ko abasirikare baguye muri Ukraine ari intwari cyane. Yunamira abasirikare, yagaragaje agahinda gakomeye cyane, aravuga ati batakaje ubuzima barwanira icyubahiro cy'igihugu cyacu, bakwiye icyubahiro rero kandi tuzahora tubibuka. Kim yashimagije ubutwari bw'abasirikare ndetse n'ubutwari bw'imiryango yabo, ati nimwe miryango ifite urukundo kurenza abandi bantu abo ari bo bose ku isi. Kim yagaragaye mu mashusho kuri televiziyo y'igihugu yubitse umutwe ubwo yunamiraga izi ngabo, afite agahinda gakomeye, mbese afite umubabaro, ubona ko yababajwe cyane n'urupfu rw'abasirikare be baguye muri Ukraine. Ni mu bikorwa Uburusiya burimo gukora muri Ukraine, ni intambara bwashoje kuri Ukraine, buvuga ko burimo kurengera ubusugire ndetse n'umutekano w'Uburusiya. Ku bw'amasezerano rero ya Korea y'Amajyaruguru, Korea y'Amajyaruguru yiyemeje guha Uburusiya ingabo n'ibikoresho kugira ngo bajye kurwana bivuna umwanzi. Muri icyo gikorwa rero, muri abo basirikare bohereje bamwe mu basirikare bose n'ibitangazamakuru mpuzamahanga byemeza ko barwana inkundura ndetse no kurenza benshi mu basirikare b'Uburusiya. Binagaragazwa ko ari nayo ntandaro y'uko hashobora kuba harapfuye abasirikare benshi ba Korea y'Amajyaruguru. Icyo gikorwa rero cy'icyunamo Kim Jong-un yarimo, ngo mu kuri n'icyubahiro yagombaga abasirikare ba Korea bemeye bakitanga bakajya kurwanira Uburusiya, ngo nicyo cyatumye atitabiriye inama ya Shanghai Cooperation Organization. Kuri televiziyo nanone y'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru hatambutse filime mbarankuru ya documentaire yiswe Operation Kursk Liberation. Ni igikorwa cy'ubutwari abasirikare ba Korea bagizemo uruhare mu kubohora Kursk, ndetse kikaba ari cyo gikorwa bavuga ko gishobora kuba nacyo cyaraguyemo abasirikare benshi cyane. Ni filime rero yazamuye amarangamutima y'abanyakorea babonye ubwitange bw'abasirikare babo. Ni filime urumva bahisemo gucisha kuri televiziyo y'igihugu, nuko bagira ngo bereke isi ndetse n'abanyakorea muri rusange ubuhangange bw'ingabo zabo mu gutsinsura ndetse no kurimbura ingabo za Ukraine, bagatuma Uburusiya bwigarurira aka gace. Ni nk'aho bashaka kwereka abanyakorea bati ingabo twajyanyeyo hariya zijya gufasha inshuti zacu Uburusiya, ni ingabo zagize byinshi zigeraho, by'umwihariko iki gikorwa, iyo operation yo kubohora Kursk bakoze
bati ni operation n'abasirikare bandi n'abazavuka mu ngabo za Korea y'Amajyaruguru bagomba kuziga mu mashuri ya gisirikare. Aba basirikare bo muri Korea y'Amajyaruguru baguye muri Ukraine. Ibitangazamakuru by'iburengerazuba bitangaza ko ari abasirikare bari hagati ya 600 ndetse n'1500. Aba basirikare rero Perezida Kim Jong-un yunamiraga, nk'uko ibitangazamakuru by'iburengerazuba bivuga ko abasirikare ba Korea baherutse kugwa muri Ukraine ari abasirikare bari hagati ya 600 n'1500. Ni amakuru ataranyomozwa n'Uburusiya cyangwa Korea y'Amajyaruguru, dore ko ibihugu bitajya bipfa gushyira hanze umubare w'ingabo bapfushije ku rugamba, ariko nanone kwizera amakuru nanone y'uruhande rumwe biragoye, ariko ibitangazamakuru bitangaza ko bari hagati ya 600 ndetse n'1500 ba Korea y'Amajyaruguru baba baraguye muri Ukraine ku musada bagiye guha igisirikare cy'Uburusiya. Mu gihe Narendra Modi, minisitiri w'intebe w'Ubuhinde, yamaze kuva mu Bushinwa, byitezwe ko Putin we akiri mu Bushinwa, kubera ko biravugwa ko Vladimir Putin ashobora guhura na perezida wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong-un, bagahura mu gikorwa cyo kwibuka itsindwa ry'Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi. Ni igikorwa cy'ibangarukamwaka bibuka, kubera ko Ubuyapani mu kuri nibwo bwari bwaramuramaje, bwaranze kuva ku izima, kandi cyari igihugu gikomeye mu bya gisirikare, kandi kikaba cyari ahantu hari strategique, kubera ko Ubuyapani ni ibirwa hagati mu mazi. Amato rero y'intambara yari ari muri icyo gihe irasa naho amaze kunanirwa. Ubuyapani wavuga ko aribwo bwari bukomeye, busa naho bugifite imbaraga zikomeye, nubwo benshi bavuga ko mu kuri iyi ntambara uwayirangije n'uwayitsinze ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ariko byagenze, kubera ziriya bombe atomike Amerika yateye Hiroshima na Nagasaki. Ziriya bombe atomike nazo zatewe mu by'ukuri intambara isa naho yarangiye, kuko Ubuyapani bwari bwayamanitse, nta kindi cyo gukora bwari bufite, ariko Amerika yagombaga gutera ziriya bombe atomike kugira ngo igaragaze icyubahiro, igaragaze n'ikoranabuhanga yari imaze kugeraho mu bya gisirikare, nabo bashaka kugira ngo bitirirwe intsinzi y'intambara ya kabiri y'isi.